بەلێ تەمەشەوانên هێژا شەوتان دنان نویسینگەهێن ئەنێکەسە کارڤێدانên wê da asta navxweyî Rojavayî Kurdistanê de her wiha da asta dervê de jî İbrahim Biro endamê Komîteya Pêwendiyên Derveyê enêkese li Stûdya Kurdistan 24 mêvanê min e. Bi xêr hatî Kekê İbrahim. Kekê İbrahim dîse şewtan di nav ofîsan bi awayekî gelek berfereh vê carê. Li pey vê van kiryaran çi armancên wan kesan hene ku baragehên enêkese û partiyên endamên enêkese dişewitî. Ana ev 10 salên ji 2013 de dest pê kirine bi 10 cara bargehê me hin girtine, hin ji mestendine, hin şewitandine, hin hevalê me tê kuştine. Yani gelek xerabî kirine. Bi rastî ev carahan yani demekê hatibû girtin lê soz hat dan û Amerîkiya û Fransiya ew soz dabûn ge ew ê bargehê me vekirî bin û kesek nêzîkî wê nebe. Lê ji roja givebûnê ev 2 salin yani danûstendin tên kirin heta roja îro rojekî jî nehatiye rawistandin ev karaya. û di vê demê de yani bi rengekî gelkî berfireh yani êrîşî van ofîsa dikin û şewatê dikin û tehdîdê dikin û gotinê xerab dikin û ew dikin. Ew her wextekî xelkek çavê wan li devera Kurdî be hinek aramî tê çêbe, hinek li hev hatin çêbibe yan jî dengek ji Amerîkiya derkeve divê danûstendin çêbibe em ê binarin ki ew ê van kara berdewam bikin. Her li gora agahdariyên me jî Kekê İbrahim ku di demek nêzik de pêwîst bû diyaloga navbêna enêkese û pêyeneke de dîse bikeve rê de di demek wisa de gelo ev kiryar xerakirina pêvajoya destpêkirina wê diyalogê ne hûn çawa dibînin? Tevî demek diyarkirî tu nebû lê yani Amerîkiya ew behs kirî yani gotin yani ême di tiştê me sereke ge em wê danûstendinê carekî din webînin ba hev li hevdorûnin. Lê diyar yani ev îdarehan yani kesek nizane bi çi rengî tê îdare kirin yani dawî ew xelkê em bi wan rûdinin ew xelkê em wan dibînin ew xelkê gisoza didin nikarin wan tişta cî bikin. Çima wisa divê Kekê İbrahim? Ev em dizanin yani ji roja pêşî de wextê ev şoreşa Sûrî çêbû yani rejîma Sûrî gaziya xwe car da avê dostê xwe yî berê PKK û kawadirê PKK bi xurtî derbasî hundirê Sûrî bûn û ev dosyeya Kurdistana Sûrî spartin PKK. Dizanin jî yani tu caran nebûye ge PKK yani ne li başûrê Kurdistanê yan jî li Rojavayê Kurdistanê heta li Bakurê Kurdistanê heger dema derfet hatibû jî tiştek ji bo Kurda bibe divê ew her wextê xerab bikin. Ji ber wilo jî em yani hêviyê me me digot belkî xelkin Sûrî bin yani berê PKK bûn jî yani ana ev serkirdayetiye wan giş kadrê PKK bûn. Me digot belkî hinekî yani karibin wê biryara xwe serbixwe bistînin û tiştekî ji bo Kurdistana Sûrî bikin lê mexabin ew kesanan nikarin bikin û tiştê biryara giş PKK tê peyede jî û qesede jî divê tenfîz bikin. Kek İbrahim niha îro daxuyaniya asayişê derketiye ya girêdayî rêveberiya xwe ser dibêje ku ew vankiryaran tawan bar dikin ne li gel vankiryaran e lê lêkolînan dikin ku kîne êgo ev karkirine wan wekî kesên nenas binav dikin. Baweriya we bi van daxuyaniyên ku asayîş derdixê heye? Bi rastî ev pêkenîne yani. Berî du roja peyê de beyanek derxist daxuyanîk derxist tekîd dikî ge ew vankara dikin û dibêjin ev encûmena niştimanî xayînin û divê bên muhasebe kirin û divê ew bibin û ew bibin û tehrîdekî zor dikî ge karê wilo bêkirin. û esayî jî daxuyanîkê derdixê dibêje em ofîsa diparêsin û ev kiryarana nabin.
ای باشه وقتی که یعنی پیاده افکار دکر پیاده خلی دکر خودی که دجمنایتی دکه و على اساس اسایشی پاراستنه دکن و جا ایگی ایرو هاتن شوتاندن او کی کرن يعني تو خلقك دوركي دنهاتي هر او يعني هزيواني چقدار وانتشتاد نافخوه بلاف دكن داوي يعني اف اداره هان چه هزكي چقدار تيد هي گريداي قصديوه و يعني نافي وان اسايش بين جوان شورشگر بين قالك براستي بالدهاج رژیم سوري بهتر اجهزه مخابراتي وعسكري واوهنه او قشت هفت برياره خو ج كادرو دستين يجو اداره في دفري دكن او اداره وي دفري دكن كي ابراهيم يعني دراستي ده او كس رخصنين روجاوایی کردستانینا کو دخوازن چارەسەریەک ji بۆی ڕۆژاوایی کوردستانی پەیدا ببە یان jî وەکی çend cara dest nîşan dike ku dibin biryar û fermanên PKK de tev digirin? Rastî wacihê de ew xelkê me yî deverê ne lê xwediyê biryarê ew kadroyê PKK ne yani carekî din jî xelkê me yî Kurdistana Sûriyê jî tê de hene lê piraniya wan ji Bakurê Kurdistanê û Rojhilatê Kurdistanê ew îdare dikin. Keke İbrahim Niha li Kurdistanê taybetî li Herêma Kurdistanê helkeftên dîplomatîkên gelek serkeftî hene hem di asta navçeyî de hem jî di asta navneteweyî de. Êrîşên berfereh duwarên cuda de ji li ser erdê bigire heta medyayê PKK hem berî Herêma Kurdistanê gotên birê ve birin hene niha di vê demê de. Gelo girêdana van êrîşên hem berî ofîsên NKS bi van bûyeran re hene. براستی او تشتکی گلکی گرنگی یعنی وقتی که PKK دخوازه یعنی او شرق ناوی و دولتا ترکی دیه یعنی بین هرما کردستان و دکه وگه یعنی او شرایط ناوی و پدک دیه جالی کی دجی عینی وی تشتی دخوازه بده خویا کرنگ دجمنه کی وی لروجاوای کردستان هی PKK و کسی پیو گریدای یعنی پیاده و قصده و اوانا یعنی دخوازن هر وقت کی شخلک کی بدم خویا کرن دجمنه وان هنه و معامره کسر وان هی او هی جبو گوانش کناندن خو هنه کی پیو شیرن یعنی خلک جوان پرسه اف 40 ساله 38 ساله دشردن بدولتا ترکی ده و هن جارا در فجوان هاتنه که دسکفتی مزن بدست خو بگرن به آلیه سیاسی لیوان بدست خو ببریارا قندیله او تشت خرا کرنه جبر يعني كارج بيراد بن جدسبيكي دي يعني صالح حشتاي دي نهشتن كرد لدفري خوب مينه يعني تشتاق الكردستانا باكور كرن جهوان وقت دوردن اما هاتن باشوري كردستاني بالصدي قندا فالا كرن انا ها عيني تشي كردستانا سوري فالا كرنه يعني نيفي ملتي مل درفي وكسكي دن جوان بيفل دفرا ما تنبو يعني جبر فان كرياري واني خراب نيفي ملتي مل درفي وافجي تشتكي قالك خراب براستيجي يعني تمام دبيجن يعني اف دولتي قد سوري داني يعني روسيا بايران بتركيا بامريكا ب يعني جرك كي تشكي ببرسي جرك دفرا امريكا لي خوشترين دفر به لما خابن يعني ولاتك يعني ولو برشكيري دفرا امريكا لي يعني نموذج کی باشتر نمونه کی باشتر ج دورید نانی عینی تشلیتی کرن گ خلقک هی رایا خل سر خلقی فرض دکی گرتنه دکی کشتنه دکی خلقی جهوان در دخینه و افجی يعني براستي ام باش دنگ خود گینن امریکا گین ولات اوروپی چرچوی ده مخصص بپرسم که ابراهیم نها بلوس خانه امریکا لسوریه دا خویانی دوی درباره ده درخست اف کریار توانبار کرن protesto kirin dana nişandan ku de demokrasiyan de tüccara êrîş tirsandin gef nabin me bes tawan jî bêguman diyare nirxandina te li ser wê yekê bigirin.
او گاوکی باشش بر ما يعني تکلیه خو به امریکا را کرد و ما باش يعني او لبربر مسئولیت اواندانین گه افتشتانا دوباره دبن و هون گرانتور دانستندنه کینه و نامد و او دکن اف يعني تويتا باليوسخانيا امريكا لسوريا درخست گاوکی باشه لبویرنگی چاره سر نابه يعني امريكا دزانه اوانا به 10 جارا هاتن سر ماسه رونشتن و خدانه عالی خلتشتکی ناکن قدی اف ایجا برپرسیاریا امریکایی هگر پروژه کی وی لوی دوره هبه براستی اوی کار کی باش لهمبر وان بکی گوهرتن کی دوام دبکی لی هگر هین يعني امريكي وك 10 سالي شوي للسوري دنارن اوي اف خرابي بردوام بكو دريجي بكي gelek spas destkem ke İbrahim Biro endamê Komîteya Pêwendiyên Derveyê Enekese li ser şewtandina nivîsîngehin Enekese li Rojavayê. سپاس کاک جان